ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб, тамошобинони муҳтарам, балечикои канали Саудо ТВ. Ҳама каса хубен? Тинҷен. Число 27 июли соли 2025. Як навори ҷадиди хонаҳои фурӯшӣ. Видео аз 13 хона иборат буда дар числои 27 пешниҳоди шумо мешавад. Барои реклама рақамҳоро мегзорем. Шояд ягон хона, шояд ягон замин, шояд ягон мошин, техника, аппарат компанияҳо боша, дар WhatsApp муроҷиат карда метонен. Мо реклама мекунем дар YouTube, дар TikTok, дар Instagram, дар якчанд сайтҳои иҷтимоӣ пешкаши харидорӣ мекунем. худотон муроҷиат карда метонен дар WhatsApp. имрӯза наварда 13 то хона аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон пешкаши шумо мешавад. Аз ҷумла аз Душанбе, Кӯло, Восей, Фархор, Московский, Ёвон, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, хулас навори зур рафтем навора сар мекунем. бача азиз, дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопиревски Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 миллион зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Тоҷикистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯло, Фархор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Тоҷикистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акай Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунем. азиз, мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон карданд ки дар ноҳияи Файзобод. анами хона видеоша тамошо мекунем. ака хонаи назди ҳавлигӣ аз ноҳияи Файзобод. то Файзобод рафтем, бовар мекунем. бари подписчикои муҳтарам, деҳаи так назарӣ, ду хона масоати 6 сотих замин, нарха бинен 100 000 сомонӣ. киҷоши нафарое ки занг мезадена мегуфтен ки хонаи арзоном навор ки ма бихарам, ина марҳамат занг бизанен. лайкотона монем бачаҳо. ба хотири меҳнатҳои Саудо ТВ чӣ қадаре ки метонен шумо ҳам дастгирӣ кунен, аз мо навор кардан, аз шумо дастгирӣ кардан. лайк мемонен, падилитса мекунен, подписатса мекунен. 100 000 сомон. ду рақам мегзорам WhatsApp дастӣ. занг мезанем, мегӯем ки аз канали Саудо ТВ занг застем. ҳамон дар дарунаш обсвет дора, камбуд надора. 4 сол пеш хонара сохтан. ҳамин ҳолат метонен бихаренда зиндагиро сар кунен. занг занен, бирем бинаш. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ равон карданд ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Синоба қарор дорад. маҳаллаи Зарнисор, сехонага, доми 20 ошёна. хонаи мо дар 10 ошёна қарор дорад. 365 000 сум нарх. WhatsApp шона мегзорум, занг мезанед. срочно фурӯхта мешавад. обсвет дора. лифт ҳозирашда нестай. доми 20 этажа ҳай ҳозирашда меган лифт надора. чизе ҳаст бояд бигем. иншоалло ба қарибӣ мешавад. садик ҳастай. хуб, мактаб ҳастай, дар пешаш ҳастай. маҳаллаи Зарнисор, пеш таксиҳои Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, доми Мастер Ок. занг бизанен. нарх 365 000 сомонӣ. маслиҳат кунен. сехонага ҳай бача азиз. муомила кунен аз номи канали мо Саудо ТВ.
دوستان میگذاریم به سیومین خانه فروشی روان کردگی. نوارا تماشا کنین خوشروک. از بیرون داخل به حوالی میشیم. بالای دروازه فسان کده تونکفان گرفتگی با تگی دروازه. بسم الله الرحمن الرحیم. خانه نزدی حولگی در ناحیه عبدالرحمن جامی. تو عبدالرحمن جامی را رفت نوارمون. جماعت استقلال دهه گلستان پیشی بازاری زین الله. 5 خانه 5 سوتیق زمین. 550,000 سامانی نرخ. واتساپ رقم های پیلوسی 7 خطی میتونین مراجعت بکنین. پروستا 550,000 را گوش کده درو فکراتونا نبرارین. ادرس را گوش کنین که خانه کجا ده کدام حالت. خانه در رایون عبدالرحمن جامی یکم پیلوسه. دویم پیلوسه نزدی بازاری زین الله، مکتب، لیتسی، مسجد، صدیق هسته. نزدیک خانه ده. آب سوید 24 ساعت هسته. نزدیکی مال بازار دهی پیلوسی دیگری. خانه برایان 200 متر دورایی. داخل خانه ها 260 کوادرات متر. دو حمامی درونه و بیرونه هسته. حجت خانه هسته. کوخنی داره. 2 تا مهمان خانه هسته. آبشی 5 خانه 5 سوتیق. 2 مهمان خانه ای طرف کریشه و 3 خانه برک وریمیانکا بوداره. یتش 5 بسه، دویمیش 4 بسه، سیومیش 3 بسه می باشد. خانه با لای دیوال ساختگی. همه شرایط خوبی زندگی را خانه من داره میگه. مرحمت دوستان زنگ بزنین از دومی یوتیوب کانالی سعودو تیوی چخ کنین خانه را بگیرین. چیزی که ما در روان میکنن، چیزی که خواهش میکنین، چیزی که میام همشه حرکت کرده منتج فسان کرده با سخنای خوب پیشکشی خریدارو میگردونیم. دلچی با میتونین روان کنین. از کانال سعودو تیوی گفتیم مردک مینت نشوه. هر روزه خانه ها را انشالله سعودو کسیم ایسه روی کدن میگیرن. چونکی خانه هایی که قبول میکنیم در یک کانال رکلام گذاری نمیکنیم بچه ها. همین شما شاهدی همین که در لبای جا آواز سعودو تیوی هست در یک چند کانال ها. اگر که شما شاهد باشین نویسین که نسندلی آوازای شما در همه کانال ها هست. در تیک تاک اینستاگرام مردم بسیار وقت صرف میکنن رکلام گذاری میکنیم. حرکت کرده خانه هاتون نرخشون ارزانتر مونن که سعودو دبر آواز. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه نزدی حولگی 2 اتاژه است که در شهر دوشنبه ناحیه رودکی جماعت لاهور دهه تایلند قرار داره بچه عزیز. 200,000 کردن نرخشه. 3 سوتیق زمین داره. 8 در خانه، 4 تا بالا 4 تا پایان. آب و زیرش نیسته. انشاءالله باید به نزدیکی او شوا میگه. چونکی تمام شرایط در لبای کنج کانال دویسان مهیا شده است. آبادی ای پیشه انشاءالله. نشادی خونه سوید داره و آبش پکه نیسته. نکی میشوه. 200,000 سوم 2 اتاژه. زنگ بزن مسیر که بگیرش. لایکاتون گذارین. نوار درازه بچه عزیز. پشتی قریب که 18 مینوت نوار داریم ولی 10 مینوت در پیش. امکانیت لایک باشه لایک رو مونین. خانه هاتون ویدیو کدر رو کنین. ادرسوشا پرا نویسونین. دکمنت داره نداره چه خیلی. میگذاریم با 5مین خانه نزدی حولگی. خانه فروشی نزدی حولگی است که دهه 402 ناحیه دنغره. 8 کامنته 8 سوتیق زمین ناحیه دنغره دهه 402 ریمونتو درجه عالی قسمت دوش. نگاه کنین چه خیلی کلون ایا و بچه اوچسکه ریختگی و همون خطیر همه کشود. سراش نفروخته میشه. باز 350,000 گفتیم معامله سوزم میکنیم. دهه 402 از دومی کانال یوتیوبی سعودو تیوی بدیل پر مراجعت کرده میتونین. هر خیلی ماشینیکایی که در یوتیوب میبرویا کو خونتون میخرم ای خیلی هر کس هم دوستان حرکت کرده باور نکنین. میگذاریم با 6مین خانه فروشی نزدی حولگی. خانه ما از ناحیه فرخور جماعت وطن 16 سوتیق زمین دارای 3 حجره. جماعت وطن ناحیه فرخور با تمامی شرایطو 3 در خانه با تمامی شرایطش میگه. بانیه داره،
از جمله کخنی داره، انجام خانه داره، اغیل خانه برای مال و حال کردن داره، نویس فسانی 10 متره داره، چویلابی انگور داره، زمینی 16 سوتیخه داره. خانه در دوشنبهچه جایگیر می باشد. جماعت وطن ناحیه فرخورد در دوشنبهچه. چویلابی انگور ببینید چه خیلی فسانه ها. حولی استیشکر ریمونتوی درجه عالی. نرخ 280,000 سومانی. زنگ بزنین از دومی کانال سعودو تیوی سلام برسونیم بچه. چیزی که روی میکنین نوار میکنیم پیشکش خریدارو میگردونیم بچه عزیز. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی نزدیک حولگی. میریم که طرفای وسه پروژه ببینین چه زوران. حولی استیشکای طرف و طرفش برکی آشخانه، انجام خانه، کخنی، بنیه کردگی، داخلی خانه ها ریمونتوی درجه عالی. نوحیه وسه کوچه جامع دارای 4 سوتیق زمین و 3 حجره. خانه قرار دارد در کوچه جامع 3 خانگاه اوبسبت پستیانی میگه. 320,000 سومون نرخ. 2 تا بنیه، 2 کخنی، الله خانه، اغیل خانه با همه چیز چورش فروخته می شود. زنگ بزنین مصلحت میکنین نشاطی خانه. 320,000 سومانی. کوچه جامع هم به حد جای آباد بچه عزیز. تا جایی که ما در معلومات رسید خدمات میدونیم. 320 معلوماتی بیشتر زنگ زنین انشالله با ارزان تو میکنه. رقم های 8194 واتساپ اخیر شای مراجعت کرده میتونیم. نه که پیچ گرین مفروش فصل نگاه کنید چه خزران. میگذاریم به هشتمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه نزدیک حولگی در محله رحیمزاده شهر کلوبنبه قرار دارد. مردمی سربلندی کلوبی بستانی. دارای 3 حجره مساحتی 4 سوتیق زمین حولی استیشکا. خب دروازه فسان این طرف خانه ها در یک طرف سوختگی. 3 حجرگی 4 سوتیقه 280,000 سومانه. خب قسمتی تندور. اینجا قسمتی چی میگن خود جای خوراکپزی و سراش نه فروخته میشه. زنگ بزنه بچه عزیز. میگذاریم به نهمین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی است که مساحت 2 سوتیق زمین و دارای 3 حجره. ناحیه رودکی پایانی کاروان شهر دوشنبه نزدیک به موشیم بازار. همین تریتوری موشیم بازار همه 2 سوتیقه میدونی برای چی؟ برای که هم خیلی ساختگی هم. پروژه‌شون هم خیلی اکونومیش پروژه کردگی. 3 حجرگاه 2 سوتیقه رودکی پایانی کاروان شهر دوشنبه 245,000 سوم. خب واتساپ شون کار میکنه. رقم های اخیرش 2020 زنگ بزنین مسکنین. 2 خانه داره و بنیه در 3 خانه و بنیه در درون خانه جایگیر است. موشیم بازار نزدیک موشیم بازاری کلانبه قرار داره. زنگ زنین دوستان مسکنین معقول باشه بگیرین. 245,000 سومانی. میگذاریم به دهمین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که در شهر کلوب خانه استقامتی در استادیوم مرکزی شهر کلوب یکم اوشیونه با نرخ 198,000 سومان. یک حجرگاه یکم اتاج مساحت 29 متر کواندراتی دوستان عزیز. تریتوری شمس‌الدین شاهینی شهر کلوب در نزدیک استادیوم مرکزی کلوب یکم اوشیونه. آدمایی که از کلوب کوارتیر ارزان خواهش کردن 198,000 سومانی 29 خرید که 30 کوادرات متر. یک خانه فسونه که خشتوک. زنگ بزنین بچه ها مسیح کنین معقول باشه بگیرین. در رقم های دستی 08 06 اخیری رقم های صاحب ملک. میگذاریم به 11مین کوارتیره فروشی قبول کردگی. کوارتیره فروشی است که 2 حجرگاه کوارتیره 5 اتاج مساحت 44 کوادرات متر.
назди литсеи туркӣ шаҳри бохтар қурғани пешина 400,000 сомонӣ нархш. нархи ахиршай бародаро техпаспорт дора дом да сраз ҳуҷҷат карда метонен бача азиз, яъне ки масъалаи ҳуҷҷатош камбуд надоштааст, ремонтошам хушроакай инами ҳолат 44 квадрати метр ремонто дараҷаи олиқатӣ 2 хонага. занг мезанен маъқул боша мегирен. аз мо навор кардан дӯстон аз шумо лайк мондан, фикротона комментария кунен. хуб баъдан аз куҷо то чанд сума хона дар кор метонен дар таги комментария видео нависанен. мо ҳаракат мекунем аз рӯи комментотон навори баднаро пешкаш кунем. хона дар ҳамин дом қарор дорад бача азиз. мегзарем ба 12-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ҳамин дом қарор дорад. дуҳуҷрага квартира масоҳати 60 квадрат метр, 9 этаж, назди бозори нихи, шаҳри бохтар қурғани пешина 325,000 сомонӣ. духонагаи балкондор дар 9 этаж, 9 ошёна дар бинои 10 ошёна. медарои ремонта сар мекунӣ. хуб се хонага ҳам кадам мешава бача азиз. ба наздикӣ дома меспоранд суроға пушти бозори нихӣ, шаҳри бохтар қурғани пешина. одамое ки ҳамин тарафо квартираи арзон хоҳиш карден 60 квадратам 2 хонаи калон, 3 хонаи майда фикр мекунем агар ки бикунен хато намекунем бачо. занг занен 325,000 сум нархи квартира. одамое ки аз бохтар квартира хоҳиш карден дар ҳамин дом қарор дорад, маъқул боша занг занен бигиренш. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст ки масоҳати 8 сотиқ замина дорои 6 ҳуҷра, ремонтҳои зурқатӣ, маҳаллаи Чаманзор, шаҳри Душанбе, ҳавзи обгирӣ дора. се тараф маҳкам пеши хона хеле ки дар сурат мебинен бетон рехтагӣ, уголокати мақсад як гил медозӣ тамом, дарвоза мондагиай тамом, маҳкам мешава. 6 хонага 3 таш тайёрай медрои зиндагӣ мекунӣ, 3 тайгаш чердак мондагиай падвал ҳавзи обгирӣ дора. хуб 500 дона семенблок 9000 хишт дорад. ёш падарка 260,000 сум нархи хона. лайкора гузорен, фикротона комментария кунен, навор маъқул шид нависен ки Саудо ТВ ба пеш. зинда бошем бача азиз ҳама каса.